Zdravo ljudi, ja sam Mišel iz Užica, doktorka po profesiji, vi gledate kanal Psiho Vuk Put oko svijeta. Zdravo ljudi, ja sam Vuk Ristović iz Užica, psiholog po profesiji. U današnjoj epizodi imamo priču o jednoj sekti Raelizam. Sad samo malo da dam neka dodatna objašnjenja. Ova epizoda je prvobitno trebala da ide u subotu, ali ju je YouTube uklonio. Navodno zbog nekog eksplicitnog sadržaja i tako. Sad tu jeste bilo neke priče o seksualnosti, ima posle, vidjet ćete i sami. Sad mi smo sklonili sve slike koje su bile problematične. Znači bukvalno sve što bi potencijalno moglo biti problematično. Sad ako i ovo uklone, ja stvarno ne znam šta ja kažem. Ali čisto vam to napominjem da se ne začudite zašto ima nekih delova gdje sam mnogo samo ja u kadru i tako. Znači to je u prvoj verziji bilo prekriveno slikama, ali smo sve što je sporno smo kao izbacili da ne bi bio problem, čisto da znate. Tako da ništa, idemo na temu. Dakle, sekta Raelizam osnovana je 1974. godine i osnovao je jedan francuski sportski novinar, zvao se Claude Vorillon, rođen 1946. Znači to je kao kod nas Peđa Strajnić, ne znam, dosnuje sektu ili Aca informacija, tako nešto. I sad šta je fora? Znači on je kad imao tih nekih 7-8 godina, došao je navodno u kontakt sa nekim vanzemaljskim bićem, barem je on tako tvrdio, i da se taj vanzemaljac zvao Jahve. Znači kao ova jevrejska reč za Boga, jel? Jahve da se zvao i da je tvrdio da pripada vanzemaljskoj rasi Elohima. Elohim je opet ona druga reč za Boga u hebrejskom, jel? I sad kao tvrđenje ove religije, jel, učenje, da je ljude osnovala ta vanzemaljska kao rasa, civilizacija, da ih je napravila nekim genetičkim inženjeringom. Znači nije napravio ni Bog, nije ni teorija evolucije, nego vanzemaljci su kao stvorili ljude na zemlji i tome slično. I sad, znači, kao vanzemaljci su se mešali sa ženama ljudskim i iz tog mešanja su nastajali ti kao Raeli, ta bića, kao sa proročkim moćima i tome slično, sa nadljudskim moćima. I to su uglavnom bili, jeli, ovi kao proroci velikih religija, ne znam, Isus, Buda, Muhamed, tome slično. Znači to je neko njihovo kao teološko učenje, jeli. Sad, ono što oni smatraju je da je nakon bacanja atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki, čovečanstvo došlo u neko doba apokalipse, jeli, gde je velika verovatnoća da se može dogoditi to, smak sveta, nuklearna katastrofa i tome slično. Tako da ono što je jedno, da kažemo, prvo od njihovih tih, da kažemo, moralnih normi i smernica je striktno protivljenje nuklearnom oružju. Znači oni se striktno zalažu da se svo nuklearno naoružanje uništi, sve nuklearne bombe i to. I ovo im je steklo veliku popularnost u Japanu. Jer nakon Francuske i Švajcarske, gdje Vorillon inače živeo i radio i tako, ova sekta ima veliku popularnost u Japanu, u Južnoj Koreji. Znači to su te zemlje koje su pod opasnošću od nuklearnog oružja, sad u smislu Severne Koreje, a Japan je ranije stradao od Amerike, Hirošima, Nagasaki i tako, i onda je tamo ova sekta popularna. Inače procene su da imaju u svetu negdje oko 100.000 članova ukupno. Sad, znači jedno je to protiv nuklearnog naoružanja. Druga stvar je ta, da kažemo, slobodna, liberalna etika njihova, odnosno prvenstveno kao slobodna seksualnost. Znači oni nisu u fazonu, ne znam, monogamija, monogamni brakovi i to, nego jeli kako ko želi i voli, kao ono što bi se reklo svako sa svakim, jeli, kao slobodno i tako. Inače oni ovim dobijaju popularnost malo u ovim zapadnim državama, jeli, u Americi, zapadnoj Evropi, kao bore se nešto za ženska prava, kao, mislim, to je samo privlačenje ljudi u sektu. Ali kao to da mogu žene da idu u toplesu, ne znam, gole, ovako, onako, mislim, tako, budalaštine te neke liberalne, jeli. To im je druga neka karakteristika. Treća karakteristika, oni se zalažu za kloniranje. I oni, znači, smatraju da su vanzemaljci razvili ovu tehnologiju kloniranja i da su, zahvaljujući tome, besmrtni. Smatra se da je kod Isusa Hrista kao izvršeno kloniranje, gdje on kao vaskrsnuto, da je to u stvari bila neka metoda kloniranja. Gdje je kao klonira njegov um u drugo telo i tako. Mislim, nebulozno, ali kao to je njihovo učenje. I oni su čak 1997. osnovali neku svoju kao organizaciju, Klon Aid, koja kao treba da istražuje kloniranje i da nauči da klonira ljude i tako. I onda su 2002. godine čak tvrdili kako su klonirali neku prvu ljudsku bebu, neku Evu. Ali to je kao bilo samo tvrdnja, nisu ničim to dokazali, jeli, nego onako su kao rekli, jeli. Tako da eto, sad to što se tiče tog nekog, jeli,
učenja njihovog, to moralnih smjernica ili šta već. U svakom slučaju, oni održavaju verske službe, verske rituale, znači kao što postoji u ovim normalnim religijama. Na svake 3 nedelje, na svake 3 nedelje oni imaju tu svoju službu koja se naziva transmisija ćelijskog plana. I sad kako se to radi? Sad ću da vam demonstriram ovamo na mišeli. Znači taj što je kao glavni duhovnik neki u sekti, on kao prilazi članovima i onda ovako iznad njihovih glava ovako rukama radi kao pokrete, da to kao energetski, da tu njihovu energiju kao nervnog sistema i tako taj to ćelijski plan što oni kažu nervnog sistema kao da prenese vanzemaljcima na neki način. Mislim ovo je onako ofrilje rečeno, nisam ulazio baš u neku dubinu toga, pošto ono nebulozno mislim, i naučno i duhovno i kako god je budalaština, ali eto, to radi, to im je kao neka vrsta službe, da tako kažemo. I sada nastavimo još. Oni pored ovih, da kažemo, teoloških učenja, imaju i svoje političko učenje, kako treba da se organizuje politički sistem. I ovo je čak možda nešto, da kažemo, i jedino relativno pametno od svega ovoga u ovoj sekti, To njihovo političko učenje naziva se geniokratija. I sad šta ono podrazumeva? Podrazumeva jedan, da kažemo, ograničeni demokratski sistem. Odnosno, znači, postoji pravo glasa za neki veći broj ljudi, ali ono mora da se zasluži. Sad, kako se zaslužuje? Znači, ne može svak da glasa, nego da bi neko imao pravo glasa, mora da ima koeficijent inteligencije u najviših 50%. Znači, da bude u gornjoj polovini po inteligenciji, i ovoj opštoj inteligenciji, a druga stvar po socioemocionalnoj inteligenciji. To sad imaju, to nije još toliko ni razvijeno, ali postoje i ti neki kao koeficijenti emocionalne inteligencije, takozvani EQ i tako. I onda kao mora i po tome da bude u najviših 50% da bi imao pravo glasa. A da bi imao pravo da se bavi politikom, mora da bude u 10% najviših po oba koeficijenta. Znači i opšte inteligencije i socijalno-emocionalne inteligencije. Ovo kad se malo logički razmatra čak nije, što kaže, ni ludo. Mislim, ima određene logike. Jer stvarno kad pogledate u našem društvu ko sve glasa, mislim, znači neki ljudi koji bukvalno ne umeju prosto proširenu rečenicu da sastave i sad on treba da procenjuje nešto ko će da vodi državu, kakva ideologija, šta, znači to je potpuno van njihove, što kaže, intelektualne moći, Tako da ovo neko ograničavanje prava glasa, što kaže, na samo one koji su intelektualno sposobni da razumeju uopšte politiku i o čemu se radi, po meni čak ima određene logike. Jer mislim, malo je bizarno u ovom klasičnom demokratskom sistemu, što ono bukvalno isto pravo glasa ima i taj neki nepismeni, doktor političkih nauka, kao isto se vrednuju, mislim, malo je smiješno da kažem. Tako da ovo bi se i moglo smatrati, da kažem, donekle pametnim. Ok, ljudi, ako vam se ovo svidalo, zapratite kanal, lajkujte, komentarišite, pitajte nešto, zvono uključite. I još nešto, ako želite da podržite rad kanala, možete uplaćivati one super thanks donacije, nešto simbolično, 1 evro, 5 evra i tako to. Također stavit ću dole u opis videa i moj račun, pa može i na to da se uplati, ako nešto neće, super thanks donacije ili tako. To je jedna stvar. Također želeo bih da pozdravim neke ljude, pošto stalno pišu u komentarima pozdravi nas, znači veliki pozdrav za Mihajla Milašinovića, Davida Ivanovića, Filipa Milanovića sa porodicom, Jakova i Janka Šutanovca, ja mislim da sam sva imena pogodio, nadam se. Ne razumijem se baš ovaj YouTube, zašto je to kao relevantno sad, što ljudi hoće da ih pozdravljam ili nešto, ali kao im to nešto znači, pa ajde, mislim, to mi je 5 sekundi, šta ima veze. Tako da to je to, ništa, do sljedećeg videa, eto, pozdravljam vas, čao si, gledajte kanal Psiho Vuk, put oko sveta. Sve dok se Pariz ne istopi u Seni.